Ja sam bio i ostao utemeljitelj Demokratske narodne zajednice. U te dvore glas me zove, sklapam oči. Radović večeras se uputio poruku stanovništvu Bosanske krajine. Pozivam građane Zapadne Bosne da ne slijede zapovjedi kojima se od stanovništva traži da ostane u kućama i samoizolaciji, jer Izetbegović i želi da sve građane podredi vlastitoj samovolji i iluzijama da je veliki državnik i vođa svih muslimana u Bosni i Hercegovini. I danas njegovi sljedbenici na Svemuslimanskom saboru u Sarajevu odlučili su nastaviti sveti rat, kako kažu, do konačne pobjede. U taj svoj cilj uračunali su i 200.000 krajiških života, koje nikada nećemo žrtvovati za sulude ideje o stvaranju aline države u srcu Europe. Narod Zapadna Bosna želi izići iz 18-mjesečne izolacije i ekonomske blokade. Rukovodstvo Demokratske autonomne pokrajine Zapadna Bosna poziva građane da slušaju samo naše savjete i zakone. Pitanje gospodinu Abdiću, je li se Bosna i Hercegovina definitivno raspala? Što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da je najveće iluzije oko Bosne i to čak i ono vrijeme kad je sve bilo poznato dovodio Izetbegović u najveću dilemu naše građane. Sad je naša realnost, su 3 republike i autonomna pokrajina Zapadna Bosna, a još uvijek se ljudi izjašnjavaju da se bore za cjelovitu, maltene unitarnu Bosnu i Hercegovinu, što je velika utopija, kao što je bila utopija koliko uvjeravati ljude da će do intervencije doći, zatim da će se ukinuti embargo i sve druge zablude u koje su naši građani u ovom periodu od 1,5 godine dana, zapravo 2 godine dana dovoditi i dovedeni. Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i predsjednik autonomne pokrajine Zapadne Bosne Fikret Abdić dogovorili su se o trajnom prekidu međusobnih neprijateljstava i o orijentaciji na političke pregovore, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Dogovor o trajnom prekidu vatre stupa na snagu 18. februara u 12 časova i to je još jedan značajan korak ka miru u bivšoj Bosni i Hercegovini, naglašava se u saopštenju. Abdić se obavezao da će osigurati poštovanje dogovorenog mira na prostorima pokrajine, ali i na levoj obali reke Une, koju trenutno kontrolišu ostaci 5. korpusa lojalnoj muslimanskoj vladi u Sarajevu. Ovo je snimak koji se pamti. Bijeljina nakon stravičnih zločina nad Bošnjacima 1992. Maj iste godine. Bezuspješan pokušaj da zamijeni Aliju Izetbegovića koji je bio zatočen u Lukavici. Nešto kasnije sporazumi sa ratnim zločincima Radovanom Karadžićem i Matom Bobanom, a onda i zajedničke akcije s agresorom protiv 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Abdić je 90-ih postao član predsjedništva BiH, gdje se odmah sukobio s Izetbegovićem i počeo okretati leđa službenom Sarajevu. Radikalizacijom političkih stavova Abdić je skupa sa svojim pristašama krenuo na put bez povratka. Krajem rujna 1993. osnovao je takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadnu Bosnu, koju je potpuno odvojio od središnje vlasti. Ko je za, molim da digne ruku. Ko je protiv? Nema niko. Ko se uzdržao od glasanja? Nije niko. Konstatujem da je jednoglasno donešena odluka o konstituisanju autonomne pokrajine Zapadna Bosna u okviru Republike Bosne i Unije Republika Bosne i Hercegovine. Nakon osnivačke skupštine Abdić se oglasio proglasom koji se posebno odnosio na pripadnike vojske i policije. Naglašava se kako su svi oni od trenutka stvaranja autonomne pokrajine Zapadna Bosna obvezni provoditi naredbe predsjednika Abdića i Ministarstva vojske i policije Zapadna Bosna. Za sve njih naredbe iz Sarajeva nisu obvezujuće. Uskoro su uslijedili sukobi Abdićeve vojske s jedinicama armije BiH koje je vodio general Ramiz Dreković. Branimo Fikreta od Ramiza! Dok je Raja ginula, Fikret Abdić je iz svog dvorca povlačio konce. Usko je surađivao sa Srbima, ali ga se moglo vidjeti i na svečanoj sjednici takozvane Herceg Bosne, gdje je bio radoviđen gost. Njegova vlast bila je sinonim za šverc i trgovinu svih sa svima, Srbi su mu prodavali oružje, a Hrvati naftu. Granice su mu čuvale legijine crvene beretke, ali to nije smetalo Hrvatskoj, koja je njegov teritorij navodno koristila za prodaju nafte Srbima, koji su njome punili tenkove i pucali po Hrvatskoj vojsci na drugim ratištima. Jedini Babi
neprijatelj u to vrijeme bio je Alija. Karadžić i Boban bili su oduševljeni njegovom idejom o BiH kao uniji država. Međutim, mi ne pozivamo se u našim ustavnim principima na Republiku Bosnu. Zbog čega? Jer nje nema. I Alija Izetbegović bi morao sam da odgovara zbog čega ništa nije uradio na konstituisanju te Republike Bosne, čiji bi sastavni dio trebala biti autonomna pokrajina Zapadna Bosna. U to vrijeme Abdić nije mogao prema Sarajevu, ali je njemu i njegovim potrebama Linićeva rijeka širom otvorila vrata. Složili smo se u osnovnim principima poslovanja te buduće zone i o principu korištenja racionalnog svih lučkih kapaciteta, recimo kapaciteta za utovar i istovar žitarica, kapaciteta za kontejnerski i drugi. Dakle, koristit ćemo svu infrastrukturu luke. Unatoč moćnim saveznicima Tuđmanu i Miloševiću, Abdićevoj priči dolazi kraj u ljeto 1994. kada je ofenziva Petog korpusa rasturila ideju o njegove paradržavi, a 50.000 njegovih pristaša natjerala na bijeg. Babo se sklonio kod prijatelja Mile Martića. Izetbegović je Abdićevce pozvao natrag. Niko ko nije okrvavio ruke i nije učinio zlo nevinim ljudima, nema čega da se plaši. Zločinci ne mogu natrag, ali vi možete. Vratite se vašim kućama, odmah i bez oklijevanja. Okončajte ovo stradanje vas i vaše djece. Učinite to odmah. Poslušajte me. Nakon rata Sarajevo je podiglo optužnicu protiv Abdića i to za ratni zločin nad svojim sunarodnjacima nakon proglašenja neovisnosti svoje regije. U skladu sa sporazumom između BiH i Hrvatske, Abdiću se sudilo u Karlovcu. 1000 ljudi prošlo je njegove logore za političke neistomišljenike. I to muškarce starosne dobi od 14 do 75 godina, djecu do 14 godina, žene bez obzira na starosnu dob, pa je u tom vremenu zatvoreno najmanje 5000 civila. Za 1000 poginulih u suludim borbama između Bošnjaka Abdić nije odgovarao. Iako je za mnoge u Bosni i Hercegovini Fikret Abdić ratni zločinac, kriminalac i izdajnik, mnoge i danas na životu drži bajka o babi i njegovom agrokomercu. Šta očekujem? Razvitak, rad, posao i svog međukrajišnicu, prvo da stvori svog pomirenje i kraj. Niko ništa nema kako on ušu. Djeca nam hodaju džabe. Nemoj plakati, mama. Čuli smo govor, proizvodnja kreće. Samo treba da dođe i kreće proizvodnja. Sve je okej. Ja sam bio i ostao utemeljitelj Demokratske narodne zajednice. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa Avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Ne bi sjala ovako jako ova moja